Nin ga arho pratrik we under trial prisoner UTP nama ukoidi urang cha bicar u cha akset ha district jail and correctional home Juwai. Diyap u by dikit yu o Juwai civil hospital yalong nin hi. Ane hawa yiklam wagi wachi yung uni waklat u tip kaunten kini siang chai dapat tip giwa to walip hau asne mirta u wana wapung skor is Gentia Hills. Nelia uni dalut siang chai u manu payu uten kini doong wada pentip ceki. Wada klan uten kini hai por kamwa soleh wapra nin janmit menapa civil hospital tangwa ha hospital bentip gi wada klat chwa wapo hospital. Kamte hedrong ini leliang gayung de kuntu go ya ke sorkar wapun man ya ketekit. Waptip yai da waklat. Kamjole hai wani tha waklat Neliang gi doktor ne de pendep ki ya ke postmortem we ya imet yap de ekti cagi wahayung wole ya mkam. Kamu man kate mtip che wala da klat hapo jail ne haluti ne bha Chagi wahayung de emopon ki wawan ki hospital nei da wada kit no ya uten kini cha thau sumar wai kile mtip ki wala da pon ki wana jail ne ki wana hospital Naliang i yung sem yung ni late ten kini siang chai yung score snem yung uli pa asnem wa yo jintip ini ngat wa kamwa so le pra wa jintip i to wa ten ki siang chai em di daklat Andre jadi kuat di sini ini po to wa negeri kedap ma wa hinu tha wa kladu hostel mo hayung mo hajil mo ha chaluti mo te kuat di jintip di wachia di jintip nya wa tikena kuat inquiry naliang nagobor yang sorka wa jin dua biang jin suma jin pat yung ki hapo jil mo kuat kita inquiry di gua tibnya di gua tikena jin yap yung ten kini sang chana yang i kalau ada di kata tu kit no ini med yung u sa yung sem i le i service le i nyemur ko yung u dang wa i dang kuat gi tip na ge sarkar ni step kawi dang kuat kita ge kubo wan laki to haganu gudur haganu kom wa ten kini sang chai klat hagabor haga ti yung ga ai dan yang i do ni publish bu